Moje ime je Marin Rogić, a ovo ovdje to je hrvatski kišobran koji je proizvela moja tvrtka ovdje tu u Hrvatskoj. Mi smo pokušavali u Hrvatskoj puno puta raditi sa studentima, pokušali smo raditi sa remarcima, znači sa bivšim ovisnicima, ali uvijek je tu bio problem naći u kratkom vremenskom roku puno radnika. I onda smo došli na ideju da zatvor Lipovica, koji nekada proizvodio radijatore, tamo ima puno ljudi, ima puno zatvorenika. Trenutačno je 14 zatvorenika radno angažirano na tim poslovima u 2 smjene. Apsolutno, sagledavajući sa svih aspekata, ovaj rad koji se ovdje provodi ima samo pozitivne učinke po zatvorenike. Ovi tu trokuti su šivani ručno i specijalno smo ponosni na to da svaki taj trokut je vezan, znači ručno je vezan, dok Kinezi ne vežu, oni prođu 2 puta, mi znači svaki zavežemo. Time gubimo nekakvih minutu po kišobranu, ali mi smatramo da 1 minuta u cijeni rada ništa ne znači, nakon toga da se čovjeku ne potrga taj kišobran prvom prilikom kad izađe van na vjetar. Znači taj kišobran se može okrenuti i može se vratiti nazad i on je znači, i to je to.